Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Köszönjük Istent, hogy tudjuk dicsőíteni. Fim în prezența Domnului. És köszönjük, hogy itt vagyunk Isten E un motiv extraordinar să te bucuri în prezența Domnului. Különleges dolog, hogy telve legyél itt örömmel. Vrem să ascultăm cuvântul Domnului. Akarjuk hallani Istennek igéjét. Și rog pe pastorul Tamás să poftească. És kérjük Tamás pásztort, hogy jöjjön. Să împărtășească din cuvântul Domnului, és ossza meg velünk az Istennek az igéjét. Un pastor deosebit, un om al lui Dumnezeu. Istennek egy embere. Și un pastor care nu se limitează doar la biserica locală, ci Dumnezeu îl folosește să deschidă și alte biserici, o lucrare apostolică. Tehát, hogy messze távol elvigye Istennek az igéjét. Și eu m-am rugat de mult în Ungaria când eram, m-am rugat ca Domnul să ridice apostoli în Ungaria. És mikor Magyarországon voltam, ezért imádkoztam, hogy Isten emelje fel apostolokat Magyarországon. De el. Fii binecuvântat. Áldott legyél. Ai libertatea să slujești. Szabad vagy, hogy úgy szolgál, ahogy téged a Szent Szellem fog vezetni. Halleluja! Halleluja! Maradjatok még állva. Fogjuk még imádni az Urat. Zsikanam állva, és imádjuk az Urat. Să ne închinăm Domnului. A Szent Szellem most dolgozik, kérnénk szépen. Duhul Domnului lucrează, te rog frumos să cânti. Rebli kushi kanamando rebeko semenlaides. Jesus. Zevemandakos. Rebli banda ve baderis tefipona. Este cora mashimelaides. Imrebele domanna virit etrimele tossimmondas. Este connarus. Már azért jöttem, am venit, hogy életük legyen. Am venit ca să aveți viață. Bővölködő életük. Și să aveți din belșug. Rebleg lais és sikandós. És az utolsó időkben kiárasztom a szellemem și Duhul meu voi revărsa în vremea aceasta minden testre. Peste fiecare. Minden testre. Peste fiecare trup. És az eldugított kutakat și toate fântânele care au fost astupate, ássátok ki. Destupați. Az eldugított forrásokat, toate izvoarele care au fost astupate, ássátok ki. Săpați-le afară. Mert az utolsó időkben, fiindcă în vremea aceasta din urmă, helyreállítok sokakat. Multe lucruri voi restaura. De nem mindenki tud helyreállni. Dar nu oricine poate să fie restaurat. Keresem azokat, de aceea caut pe aceia, akik odaállnak a falakra, care vor sta în spărturi, a résekre, pe ziduri, în greutăți. Keresek olyanokat, akik szellemben caut pe aceia care în duh és igazságban imádnak engem. și în adevăr se închine. És találtam ilyeneket. Și am găsit asemenea oameni. Rebli canta fristi villain menda deve reble Johnny mamanda graida ebrebe manna gode bata ereble toshine mamanda ebreke shurima ekeremelo Johnny mamanda erebele Johnny és még a beteg is azt mondja, hogy hős vagyok. Reble banda groisere malais a beteg is azt fogja mondani, hogy hős vagyok. Sunt biruitor. Reble gonna matevrus, hogy hős vagyok. Sunt biruitor. Előáll az én népem. Va ieși la iveală poporul meu. Keremalav dorime blande grais, sidi vidis. Jeremalagore mandaros. Laidos sanamos. És odafordítom az atyák szívét a fiakhoz. Și vor întoarce inima părinților către copii. És a fiak szívét az atyákhoz. Și inima fiilor către părinți. Hogy eljöjjek és megáldjam ezt a földet. Ca eu, atunci când voi veni, să binecuvântăți pământul. Mondom neked, te föld. Spun ție, pământule. Mondom neked, Temesvár. Spun ție, Timișoara.
Mondom neked, Románia, Spun ție, România, hogy nem fogod elnyelni az apostolokat és a profétákat, nu-i vei înghiți pe apostoli și pe profeți, hanem meg fogod adni a te termésedet, ci vei da roade. mert amit elültettek, Ceea ce s-a fost sămânat azok ki fognak kelni, vor răsări a többi is kikel. și celelalte vor răsări. Jézus În nevében. numele Domnului Isus. És mondom neked, sátán, Și spun ție, Satan, nem pusztítod el. nu vei distruge. Mondom neked, Jezabel, Spun ție, Izabela, nem pusztítod el nu vei distruge az apostolokat pe apostoli és a și pe profétát profeți ezen a helyen. în locul A acesta. Jézus În nevében. numele Domnului Isus. És profétálok neked, te kút. Și profețești ție Kelj fântână. föl, ő kút. Kelj föl. Ridică-te A Jézus în nevében. numele Domnului Isus. És mindazt, amit a filiszteusok behánytak, Tot ce a fost asupat de către filisteni, Izsák kiástak azokat a Isaac kutakat, l-a destupat. amit az apja épített. Ceea ce a construit tatăl lui Ki kellett ásni a fiaknak. a trebuit restaurat de către fii. Itt is sok kút épült. Și aici s-a săpat foarte multe fântâni. Tudjátok, minden egyes szolgálati ajándék egy kút. Fiecare dar de slujire este o fântână. Onnan tudhatod meg, hogy milyen a kút, De acolo poți să afli cum este hogy milyen fântâna a forrás, sau izvorul, ha látod az oázist. dacă vezi oaza. Vannak olyan kutak, amiből ezrek tudnak inni. Sunt fântâni din care se adapă și mii, Van, amiből csak 10 ember, din altele doar 10. van, amiből 100-ak. Sute poate. És ahol ad az Úr kutat, Și acolo unde Dumnezeu dă fântână, ott van élet. acolo este viață. De azt olvashatjuk az igébe, Dar putem citi în cuvânt hogy versengés volt a kutak fölött. și că a fost o concurență pentru fântâni. Foglaljatok helyet közben. Ocupați-vă loc. Köszöntelek benneteket Vă szeretettel, salut cu multă dragoste és köszönöm a meghívást, și mulțumesc și pentru invitație. és nagyon hálás vagyok. Sunt foarte recunoscător. Tudjátok, amikor megtudtam, Astăzi am aflat hogy a ti pásztorotok că păstorul vostru hány éves, câți ani are nem hittem el. și nu mi-a venit să cred. A múltkor itt voltam, egy évvel Acum un ezelőtt, an am fost aici pentru prima dată és találkoztunk, și ne-am întâlnit és megkérdeztem, hogy hány éves. și l-am întrebat câți ani ai. És elmondta. És most volt nem régen 82. Și spunea că 82, Ugyanúgy, mint az édesapám. ca și tatăl meu. És az édesapám még mindig munkálkodik, Ca și tatăl meu încă lucrează și el. és van itt egy apa, Este aici un părinte aki nem adta fel soha. care nu a abandonat și nu va abandona niciodată. Tudjátok, egy apának sok mindenen keresztül kell mennie. Un tată trece prin multe lucruri. Van, aki azt mondta, akkor lehet szellemi atya Cineva spunea, poți să fii părinte spiritual atunci, igazán, în adevăr, ha megkapod a Júdás csókot. dacă ai primit sărutul lui Iuda. Jézus azután lehetett sokaknak az atya, După aceea a devenit și Domnul Iisus tatăl multora, miután megkapta a după ce Júdás csókot. l-a primit sărutul lui Iuda. És mondta, hogy te, barátom, te árulsz el Spunea, prietene, tu csókkal. cu un sărut, Vannak, akik használják az apákat és a szülőket. sunt unii care se folosesc de părinți. Aztán felnőnek, După ce cresc és elfelejtik, hogy honnan jöttek. și uite de unde au venit. Vannak könnyen felejtők, Sunt persoane care uită repede, akik elfelejtik a régit. uită trecutul, Honnan jöttem? de unde am venit.
Azt mondja az Úr, ne legyetek könnyen felejtők. Domnul așa vă vorbește. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Aduceți aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Meg kell emlékeznünk, hogy honnan jöttünk. Adu aminte de unde ai venit. Hogy kitől vettük. De unde ai primit. Pál azt mondta Timóteusnak, Paul spune către Timotei, hogy emlékezzen. să aducă aminte. Gerjessze fel azt a kegyelmi ajándékot, Și să înfăcăreze darul acela ami benne van. care este în el. Hogy volt Timóteusban a kegyelmi ajándék? Cum a fost în Timotei darul acesta Azt spiritual? mondja, emlékeztetlek téged, hogy gerjessz fel azt a kegyelmi ajándékot, ami adatott nekem az én kézrátételem Spune által. către Timotei, adu-ți aminte de darul acela, doar și înflăcărează pe care ai primit prin punerea mâinii mele. Honnan volt Timóteusnak ajándéka? De unde a avut Timotei dar? Az apostoltól. De la apostolul, A szellemi apukáját. care a fost și tatălui spiritual. Ő maga egy elhívott ajándék volt, Și el a fost un dar, de valamit kapott. dar a și primit un dar. És ezt tudni kell, hogy mindannyian kaptunk valamit. Asta trebuie să știi întotdeauna, fiindcă fiecare din noi a primit ceva. Hogy tudod megkapni az ajándékot? Și cum poți să primești darul acesta? Ha elfogadod a személyt. Dacă îl primești persoana. Aki befogadja a profétát a proféta Cel ce nevében, primește profetul va primi răsplata profetului. veszi a profétaságból származó ajándékot. Darul care vine din profeție. Aki nem fogadja el a proféta személyét, Cel ce nu primește persoana profetului, annak az is tud kapni ajándék, az is tud részesülni, profitálni belőle. și acela poate profita din ea, Csak van egy titok, dar este o taină. hogy akkor az ajándék kikopik. Darul acela nu va fi un dar autentic. Egy idő után látják, hogy próbálják megcsinálni, După un timp se strofoacă persoana respectivă să facă ceva, de nem működik úgy. dar nu va funcționa. Olyan ez, mint az a szoftver, amit ilyen kalóz szoftvernek hívnak, Sunt și software acelea care sunt piratați, amiért nem fizetnek. pentru că nu dai bani. A magyarok szeretnek ilyen szoftvereket használni, nem tudom, itt Romániában is használják La el, noi în țară se folosesc încă piratați, amiért nem kell fizetni. pentru care nu trebuie să dai bani. Valaki feltöri, Poate cineva să spargă codul letöltik. și poate să șteargă tot ce ai pe De calculator. van ebbe egy titok, amikor frissíteni kell, Și sunt momente când trebuie să reîmprospătezi, akkor már nem updatat, működik a régi. Akkor nem működik. și atunci nu funcționează. De ha fizetsz érte, Dar dacă plătești, megfizeted az árat, dacă plătești prețul, akkor folyamatosan tudod atunci frissíteni. continuu És este jól updatat működik și va funcționa mindenképpen. corespunzător. Ugyanígy van, Tot așa este, lehet elvenni, așa poți să primești, de ha să nem obții, maradsz a folyóba, dar trebuie să rămâi acolo în nem râu. maradsz a forrásnál, Și dacă nu rămâi în izvor, akkor egy idő után kikopik. atunci după un timp se pierd. Vannak jobb emberek, Sunt oameni mint sokszor az atyák. buni, cum sunt părinți. Szebbek, Poate sunt frumoși, magasabbak, mai înalți, jobb kiállásúak. prestanță mai bună, Mindig jól tartják a mikrofont, țin foarte bine microfonul, mindig jól öltözöttek. sunt bine îmbrăcați. Van, aki távolabb tartja a mikrofont. Sunt alții care țin microfonul mai departe, Kapkod, poate sunt prea iuți, de ott van a szeretet a dar szívében. dragostea este în inima lui. Van, akinek ki van írva az, hogy agapé, a gyülekezet falára. Poate e scris acolo agape, De van, akiben már nincsen szeretet. dar poate doar acolo mai e și aici nu mai e. De ennek a házban van olyan apa, Dar în locul acesta este un părinte aki még mindig szeret. care încă are agape aici. Még akkor is, ha már vannak, akik elhagyják. Chiar și atunci, dacă mulți l-au părăsit, Ő még mindig szereti őket. el încă mai are dragoste. Ez az apostolságnak egyik pecsétje. Aceasta este pecetea unui apostol. Az Úr azért küldött el ide ebbe a nemzetbe,
Domnul de aceea m-a trimis în națiunea aceasta. Miért? Mit keresek én itt? M-am gândit tot, Doamne, ce caut eu aici? Magyarországról, Din Ungaria Romániába. să vin aici, în România. Tudjátok, mindig van egy viszontartozás. Dar știți, întotdeauna este o plată, practic răsplată. Amit kapunk, Ceea ce primim, amit elvetünk, ceea ce semănăm, az sokszorosan vissza fog térni. acela cândva de mai multe ori va reveni. A rossz dolgok is, Lucrurile acestea sunt valabile și în lucrurile rele és a jó dolgok is. și în lucrurile bune. Évekkel ezelőtt azt mondta nekem az Úr, Cu mulți ani în urmă îmi spunea Domnul, mikor megtértem, după ce m-am întors, 87-be tértem meg, în 1987 és már 88-tól 89-től szolgálatban vagyok. și după un an, după ce m-am întors, deja am intrat în slujire. És azt mondta nekem akkor az Úr, hogy kössétek be a sebesülteket, Și Domnul atunci spunea, legați akik a harcokban rănile megsebesültek, la aceia care sunt Akik elmentek. răniți în lupte és lőtték őket. și au fost loviți. Tudjátok, az apostolokat lövik? Știți că apostolii sunt loviți? Tudjátok, hogy kire haragszik legjobban Sátán? Știți Satan pe cine este cel mai supărat? Az apákra, Pe părinți meg az anyákra. și pe mame. Mert az apa meghal, Fiindcă vagy az anya meghal, vagy bebetegszik, dacă tatăl moare hogy sau fog mama szülni moare gyerekeket? și Hogy fog nemzeni gyermekeket? dacă moare tata, moare mama, cum mai nasc copii spiritual? Az apostolok atyák. Apostolii sunt părinți Ennek a háznak van egy atya. și casa aceasta are A un mennyei atya? părinte. Tatăl Ceresc Meg Dániel Matej. și Daniel Matei. Azt mondta az Úr, hogy jöjjek el és tegyek neki tiszteletet. Domnul mi-a spus să vin să-i cinstesc. Tegnap fél 11-től délután 6 óráig ott volt velünk. Ieri, de la ora 10:30 dimineață până la 6 seara a fost împreună cu noi. Eljött, hogy bátorítson. A venit să mă încurajeze. Azért van jogom itt szolgálni, Și de aceea am acest drept să slujesc mert az Úr aici. küldött, Domnul m-a trimis hogy szeressem ezt a népet. să iubesc poporul acesta Hogy kiássuk a bedugult kutakat. și să destupăm fântânile Hogy újabb forrásokat fakasszunk. și să destupăm noi izvoare, De ez nem működik anélkül, dar lucrul acesta nu hogy tisztelnénk az atyát. fără să cinstesc pe părintele local. Sokan szeretnék az ébredést, Mulți doresc trezirea és növekszenek gyülekezetek is. și se ridică și adunări. De van, aminek egyszer nézed a helyét, és nincs ott. Dar dintr-o dată te uiți că a fost și nu mai este. Mert amit vetnek a fiak, Fiindcă ce seamănă fiii, azt le fogják ugyanúgy aratni. tot așa vor și secera. És az ébredés egyik alapvető része, Partea cea mai substanțială de bază a trezirii este, amiről nem beszélnek az emberek, despre care nu se vorbește, a tisztelet. este cinstea. Az Efézusi levél 6. rész első versét, Efeseni 6, első 2. Ez nem az Ószövetségi primele törvény, două versete. Efézus 6. Azt mondja itt az ige, Efeseni 6, Efézus 6. 1 és 2. Versetul 1 și 2. Olvassuk fel románul, jó? Vom citi pe limba română. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Második vers. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din-tâi poruncă însoțită de o făgăduință, Harmadik. ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Azt mondja itt az ige, Cuvântul spune hogy aici, ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek, părinți, copii, ascultați
de părinți în Hol? Az Úrban. în Domnul. Van szülőség, fizikai szülőség, Este părinte biologic és van az Úrban való szülőség. și este părinte în Domnul. Azt mondja Pál a korintusi gyülekezetnek, Pavel spune către lehet Corinteni, 10.000 tanítótok puteți să Krisztusban, veți 10.000 de de învățători, nem sok atyátok, dar părinți aveți, mert tőlem vagytok. fiindcă sunteți din mine. Ez azt jelenti, Spune hogy Pavel. mindenki Pál apostolon keresztül tért meg. Cei care s-au întors la Domnul prin apostolul Pavel, Nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Pál volt a gyülekezetnek az alapító atya. adică nu asta înseamnă, ci înseamnă că Pavel a fost părintele spiritual al bisericilor. Minden gyülekezetnek van, minden szolgálatnak van, aki ezt elindítja. Fiecare slujire are un inițiator. Amikor Isten elhív valakit, Când Dumnezeu cheamă pe Kiküld cineva valahova. și trimite undeva, hogy Jézus kiküldte a cum tanítványait, Iisus pe ucenici, adott nekik hatalmat, i-a dat putere, hogy Pál apostol ki lett küldve, cum a fost trimis Pavel, és ott gyümölcsök lesznek. acolo vor fi roade. Mert azt mondja itt az ige, hogy ti gyermekek szófogadjatok a ti Fiindcă aici szüleiteknek az spune Úrba, copii, mert ez ascultați în igaz. Domnul, fiindcă Mert acest ez lucru igaz. este Tehát drept, egy biblia igazság este un adevăr a biblic, szellemi szülőknek való engedelmesség. ca să fii ascultător părinților spirituali. Ó, pásztor, ezért jöttél ide, hogy ezekről beszélnek el? Pastor, ai venit aici să mă speli pe Ezért cap cu jöttem asemenea ide, lucruri. képzeljétek el, Pentru asta am amen. venit Hogy astăzi, visszatérítsük a ca să fiak szívét aducem az înapoi atyákhoz. inimile Mert ha ez copiilor la megtörténik, părinți și invers. Că akkor jön dacă az se va áldás. rezolva lucrul Egy acesta, bibliai vine igazság trezirea. áll helyre. Restaurarea aduce trezirea. Mert ez igaz. Asta este Mit adevărul. mondott Jézus keresztelő Jánosnak? Ce spune Iisus către Amikor nem Ioan akarta Botezătorul? megkeresztelni keresztelő János. Atunci când n-a vrut să-l Engedj most, botezeze, spunea, mert így illik nekünk minden igazságot lasă betölteni. că așa se cade să împlinim Ez egy tot adevărul. biblia igazság. Și aceasta Amen. este un adevăr Ugyanúgy, biblic. mint a vízkeresség. Ca și botezul în Ugyanúgy, apă. mint a Szent Szellem keresség. Ca și botezul în Duhul Mint az Sfânt. úrvacsora. Ca și cina Ez Domnului. egy biblia igazság. Este un adevăr biblic. És azt mondja, mert tiszteld atyádat és anyádat, Cinstește pe tatăl ami tău az și pe első mamă ta. parancsolat ígérettel. Este o prima poruncă Hogy împreună jól cu legyen a făgăduință. dolgod, Ca să-ți És meargă hogy bine hosszú ideig élj a și să földön. trăiești pe pământ. Mi a feltétel, hogy jó legyen a dolgod? Care este condiția să-ți meargă bine? Hogy tisztelnünk Să kell. cinstești. De pásztor, Pastore, mit jelent, hogy tiszteljem? ce înseamnă să cinstești? Kinyitom neki az ajtót, Deschid ușa, magam elé engedem, las lângă és mine azt mondom neki, hogy și spun, jó volt ez a szolgálat. slujirea ta a fost bună. Az Úr áldjon meg téged. Domnul să te binecuvinteze. És aztán elmész. Și după aia pleci. A tisztelet szó a görögbe, Cuvântul acesta de cinste ez în a szó, hogy greacă spune, tisztelt, ez a timao, este timao, ami azt jelenti, hogy tisztelet, care înseamnă cinstire, értékelés, prețuire, jutalmazás, să-i răsplătești, megbecsülés să-i ai recunoștință față de el és fizikai, azt jelenti, hogy honorárium. și să-i onorezi și pe plan material. Micsoda? Ce? Tiszteled a szülődet, akkor az anyagiakkal is jár. Dacă cinstești părinții, te și Akit costă. tisztelsz, az jár anyagiakkal. Dacă ai o cinste față de cineva, înseamnă că trebuie să cinstești și material. Van nálunk Magyarországon egy mondás, La noi în Ungaria este o vorbă. a pénz beszél, a kutya ugat. Banii vorbesc, câinele latră. Așa vine tradus. Van ilyen is? Románul is? Nincs. Nincs. Ami azt jelenti, hogy megmutatja a cselekedetet, hogy ki vagy. Ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta simbolizează că faptele tale vorbesc înaintea ta. Amikor idejöttem, és találkoztunk Dániel Matej Când m-am întâlnit cu el apostollal, ő a pentru prima szellemi oară, apuka, nem csak, mert azt mondja, Dániel testvér, így szólítják a Zoliék, Dániel testvér. Zoli spune Daniel, frate Daniel, dar practic este un Ő nem părinte kívánta soha spiritual. magának a pozíciót, Este o poziție privilegiată. nem volt rá kitéve, hogy ő apostol vagy proféta. Nu scria peste el că e apostol sau profet. Nincs neki ilyen titulusokat nem használt. Nu are asemenea titulaturi.
De van egy titok. Dar este o taină. Nektek viszont használnotok kell. Voi însă trebuie să folosiți Nem acest mondj nekem ilyet, pásztor. Mi az, hogy használnunk kell? Ce Nekünk, înseamnă mi că mindig a folosesc? testvérünk. Ha úgy fogadod el, mint testvért, Dacă îl vei primi pe el ca și frate és úgy nevezzük őt, hogy Dániel testvér, și spui, frate Daniel, akkor azt mondja az ige, hogy vesszük a testvériségből származó ajándékot. vei lua darurile ce vine din frățietate. Tesók vagyunk. Ești frate. Jó só, tesó. Ez egy ilyen magyar slang. Nincs. Este o vorbă. Ez egy ilyen, hát csak ilyen haverok vagyunk. Ca și ar fi prietenul al tău. De nem vagyunk haverok. Dar nu sunteți prieteni. Barátok vagyunk, de tisztelet van. Dar cinstea trebuie Ha oferită. elfogadja valaki az profétát a proféta nevében, De aceea spune cuvântul Domnului, dacă ha primești pe elfogadom őt profet profétának, ca și profet és igaz profétának, și un profet adevărat, akkor a profétaságból származó ajándék elkezd működni az atunci életemben. toate darurile care decurge de aici începe să funcționeze și în viața ta. Ha elfogadok valakit Dacă primești pe cineva pásztornak, ca și păstor, akkor a pásztorságból származó ajándék. atunci darurile acelea care vine prin pastorație, din pastorație, vine și peste mine. Működik, és Și va áld funcționa meg engem. în viața mea. Ha valaki tanítóként fogadok Dacă el, pe cineva primesc ca și învățător, akkor egy jó kijelentést veszek a tanításából. atunci poți să iei descoperiri din învățăturile lui. Ha valakit apostolként fogadok Dacă el, primești pe cineva ca și un apostol, akkor az apostolságból származó ajándék kezd el működni az életemben. darurile care vin din această apostolație începe să vină și peste tine. Apostolie, cred că. És mit jelent az apostoli? Ce înseamnă aceasta? Abba benne van În darul apostolic, a tekintély. în acest A dar kormányzás. este, ascultați, este autoritate, Benne van Și a guvernare. forrás fakasztás. Forrás. destupător de izvoare. Egy pásztornak gondoskodni kell a bárhányokról. Are ca sarcină să poartă de grijă turmei, De nem megy el plántálni gyülekezeteket. dar nu poate planta biserici. Mert neki elég az a pár Fiindcă bárány. are de cine să se ocupă. Egy tanítónak nem az a feladat, hogy felépítsen egy imaházat. Un învățător n-are rolul să construiască o casă de rugăciune, Ő tanítja az igét. fiindcă el învață cuvântul. De egy apostolnak, Dar un apostol, amerre jár, oriunde merge, források fognak fakadni. se destup izvoare Állandóan építkezni akar. și în continuu construiește. Azt nézi, hogy ott is egy épület, Vede că trebuie să ott facă is și egy acolo o gyülekezet, clădire, dincolo adunare, ott a fiataloknak egy új dolog acolo kell. un lucru, un Azt loc most de össze kell adunare kapcsolni. pentru tineri, Hidakat épít îți face poduri gyülekezetek között. între adunări. És amerre Dániel Matei járt, Și unde a umblat Daniel Matei, ott megbékültek emberek, acolo oamenii au coborât pacea între oameni, felépültek emberek, s-au zidit oamenii és helyreálltak emberek. și s-au restaurat oameni. És a forrásokat kidugítottak. Și izvoarele au fost destupate. Amikor profétál, Când începe să profețească, nem kárhoztató proféciákat. nu profețește spre o sândire. Nem azt mondja, az Úr megbüntet most téged. Nu spune că Domnul te va pedepsi. Miért buktál el megint De ce ai parázdaságba? căzut iarăși? Tudom, hogy ez van veled. Știu că cine ești. Nem bedugítja a forrást, Asta înseamnă să astupi un izvor. hanem kidugítja. Și el destupă. Mert ez a Szent Szellem munkája. Fiindcă asta este lucrarea Duhului Sfânt. Ezért haragszik sátán De aceea Satan este foarte supărat pe az apostol. Isten embereire. Și peste omul lui Dumnezeu. Ez az igazság. Asta este. Ezért kellenek barátok, De aceea este nevoie de prieteni akik nem csak akkor szeretik, care nu iubesc doar atunci amikor ő tud adni, când merge totul bine, hanem akkor is, amikor már neki van szüksége. și ajută atunci când și el Hogy, este în nevoie. hogy megvédjék, Să la apere hogy felemeljék. și să ridice.
Én egyike akarok lenni ennek. Eu asta, unul din aceste persoane vreau să fiu eu, spune pastor. Ezért vagyok itt. De aceea sunt aici, Többek között. Hogy szeressem. ca să iubesc. Mert az Úr nagyon szereti. Fiindcă și Și Domnul titeket iubește is. foarte mult. Akik mellette vagytok. Noi vrem să fim alături de El. Titeket. Akik a mai napig itt vagytok. Și pe lângă voi care sunteți prezenți azi. Köszönöm nektek, Vă mulțumesc hogy kitartotok. că sunteți atât de răbdători. Van, akinek a vállalkozásáért imádkozott éveken keresztül. Și sunt unii care mă rog pentru afacerile lor, Itt van a Huszák Vili. Hol vagy? Vilmos, itt la van. care s-a rugat Valahol itt apostolul volt. Ide vostru. jött az elején, csak most dolgozik, nem tudom merre van. Vili Husac, unul din Éveken exemplu, keresztül imádkozott érte. pentru care apostolul vostru s-a rugat mulți ani. Most meg itt van a testvére, a Huszák Pisti. Iată acum și Piști aici, fratele lui, Ő főzött. el a făcut de Segített mâncare főzni. ieri și a data trecută aici a fost ajutor. És helyreállnak és meggyógyulnak emberek. Și Dumnezeu restaurează oameni, se restaurează vieți. Ezért fontos, hogy becsüljétek meg De aceea este foarte important să az cinstiți atyákat. părinții. Az első alkalommal, amikor idejöttem és találkoztunk, Când m-am întâlnit pentru prima oară, sok jó dolgot elmondott foarte multe Dániel lucruri Matej testvérünkről, bune barátomról, m-am apostolról, împărtășit a Ica és a Konzoli. și despre relația lui cu Zoli și cu Ița És elmondtak nagyon sok történetet. și foarte multe întâmplări au fost relatate. De amikor leültünk, Dar când ne-am așezat, ott volt Uja a fost fiica ei, fiica lui és a veje is. și ginerele. Egy asztalnál ültünk, Și am stat la masă beszélgettünk. și am discutat. Nem mondom el, hogy miről beszéltünk. Nu spun despre ce. Csak egy valamit mondott az Úr, Dar Domnul mi-a spus un lucru atunci. hogy tiszteljem őket. Să-i fac cinste. Ami pénz nálam volt, Și toți banii pe care am avut volt la benne mine, lej, a fost și lei, euró, și euro, meg forint, și forinți, mindenféle pénz. tot felul de... Általában úgy Monede. utazok, hogy tudjak vetni. Totdeauna am la mine bani, Mindig tocmai din hozok considerentul magammal, mindig acesta, hozom magammal elegendő pénzt, hogyha Totdeauna- Isten szól, că dacă Dumnezeu vorbește, akkor tudjak vetni să poți sămăna a mások életébe. în viața altora. És tudjátok, mit mondott? Și știți ce a spus? Hogy mind a hármójukat tiszteljem meg. Mind a hármójukat tiszteljem meg. Să cinstesc pe toți trei. Domnul mi-a făcut cunoscut. Mert az Úr tiszteli őket. Fiindcă Domnul cinstește pe ei. A Magyarországról. Venind din Ungaria. És elmondtak minden szituációt. Și a Őszinték relatat voltak. sincer situația. Csak azt éreztem, hogy Isten szereti. Și în momentele acelea simțeam cum îl iubește Dumnezeu. Nagyon szereti ezt a Foarte lájat. mult îl iubește pe omul acesta Szereti Dumnezeu. a családot, Și Dumnezeu iubește familiile. és szereti ezt a gyülekezetet. Și iubește și adunarea aceasta. Szereti ezt a népet. Iubește poporul acesta. És azt mondta nekem, hogy tiszteljem őket. Și Domnul mi-a spus să cinstesc, să vă cinstesc. És ha Isten nekem ezt mondja, Și dacă Dumnezeu îmi face acest lucru de akkor azt cunoscut, fogom csinálni. atunci eu voi face. És akkor valószínű másnak is fogja mondani. Și Dumnezeu spune lucrul acesta și la altcineva. És ez azt jelenti, hogy vetni kell. Az Lucrul én acesta életemből. te determină să semeni. Mert ha ez történik, hogy tisztelitek a szülőket, és tiszteljük a szülőket, Fiindcă dacă cinstești părinții, akkor jó dolgunk lesz. atunci ne va És merge hosszú bine. életűek Și leszünk. vom avea viață lungă aici pe pământ. 82 évesen is aktívak leszünk a szolgálatban. Vei fi activ și la 82 de ani, Ha addig vissza nem jön Jézus. dacă nu vine cumva Domnul până atunci. De nekem példák az atyák.
Dar eu Nézzétek meg trebuie să az fiu életük végét, exemplu. és kövessétek Fiindcă hitüket. cuvântul Domnului spune, urmați, să uitați la feluri de viețuirea lor, la sfârșitul lor și urmați-le Minden helyzetbe în toate situațiile. emelni kell a kezét. Și întotdeauna trebuie să ridici pe părinți. Ő sokak kezét emelte, Fiindcă la rândul lor și el a ridicat multe mâini, a ținut. most lehet, hogy olyanok emelik az ő kezét, Acum akire nem is számít. poate sunt și acum persoane care ridică mâna lui, și astăzi. De az Úr szereti, Domnul te iubește és én is. și eu la fel. És hálás vagyok Istennek. Și sunt mulțumitor És Domnului. hálás vagyok értetek, kedveseim. Și mulțumesc Domnului și pentru voi. Mert nem felejtkezett el az Úr az ő proféciáiról. Fiindcă Dumnezeu Ami nu ki lett uită mondva, azok a profețiile. proféciák beteljesednek. Profețiile care au fost rostite Azok a se vor kutak, împlini. amiket a filiszteusok Și toate behánytak, fântânele care au fost astupate azok filisteeni vor ki fi lesznek destupate, hányva. Amen. curățate. Azok az apostoli profétai kutak. Acele fântâni apostolice și A Úr profetice. Jézus nevében. În numele Domnului Azért Iisus jövök, Hristos. azért jövök, De hogy aceea am elmondjam, venit ca hogy să vă ezek a spun kutakat ki că kell ásni. fântânile A acestea fiak trebuie să le kiássák, destupați amen. voi, fii. És azért vagyunk Și itt, de aceea hogy suntem aici segítsünk. să vă ajutăm. Amen. Hogy áldások legyünk. Să fim binecuvântare pentru voi. Azt mondja az ige, tudjátok, nem egyszerű ezekről beszélni sokszor, Este foarte complex să vorbești despre lucrurile acestea. mert nekem is eszembe jut sok minden, Multe lucruri vine în minte. ami velem történt meg. Ami velem megtörtént. Ceea ce s-a întâmplat deja în viața mea. És lehet, hogy valamire emlékszek, hogy elvágta egy körfűrész a kezemet, Și sunt lucruri poate aduce aminte că ți-ai tăiat mâna cu de már nem fáj, circularul, csak a heg van dar ott. numai locul se vede acum. S-a vindecat. Már nem fáj, nem látjátok doar. onnan távolról, de majdnem levitte a kezemet. Era să tai jumătate din palmă, De már meg van gyógyulva. dar este vindecat. Már a múlté. Se vede doar locul, nu-ți mai doare. És egy fontos, hogy azt mondja az 1 Mózes 26:18, Geneza 26 cu és 18. ismét megássá Izsák a kutakat, 1 Mózes 26:18. Geneza 26, 18. Ki tudjuk vetíteni románul, köszönjük szépen. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. És a 19, Și versetul 19, robii lui Isaac au mai săpat în vală și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. azt mondja itt az ige, hogy megássák Izsák a kutat, amelyet ástak az ő atyának, Ábrahámnak az idejében. Deci spune cuvântul că fiii, adică Isaac l-a curățat fântâna ce l-a săpat De a Avram, filiszteusok azokat betemették. pe care filistenii l-au astupat. És újból elnevezte Izsák a kutakat. Și iarăși i-a dat nume la fântână Azzal a Isaac. névvel, amelyet az ő atya adott neki. Și același nume pe care i-a dat Avram. Mindannyian szellemi kutak vagytok. Toți sunteți niște fântâni Mondjad, én spirituale. egy szellemi kút vagyok. Spune, eu sunt o fântână spirituală. Én egy szellemi kút vagyok. Eu sunt o fântână Én egy spirituală. szellemi kút vagyok. Eu sunt o Mutasd fântână magadra. spirituală. Spune, arată-te la Mondjad, én tine egy szellemi că kút tu vagyok. ești fântâna acela. Élő víznek folyamai Și ești un râu ömlenek belőlem. și se revarsă Amire izvoare de ráteszem a apă kezemet, vii, pe ce pui az mâna, áldott lesz. acela va fi A binecuvântat. Jézus În nevében. numele Domnului És Isus. mindent, amit Și eldugított, tot ce l-a az stupat ellenség vrăjmașul az én életembe, în viața a mea, Jézus nevében, în numele Domnului a Isus, köveket kihányom, vei arunca a afară toate botrányköveket is, pietrele, a bűnöket is, păcatele le aruncă afară Félreteszem. din viața mea. a keserűség gyökereit Amărăciune, rădăcinile amărăciunii, kivágom aruncă-mă az afară életemből, din viața és noastră. megbocsájtok Și mindenkinek, iert aki la ellenem toată lumea vétkezett. care a făcut A ceva Jézus împotriva nevében. mea în numele Domnului Isus. Amen. Amin. Ezzel kezdődik a Szent Szellemnek a folyója. Aceasta este primul pas ca să Nem înceapă să csak curgă kívülről râul jön, Duhului hanem Sfânt. belülről, belőled. Din tine trebuie să Azt ieși. mondja János 7:37-ben În az Ioan ige. 7:37 Az ünnep spune. utolsó napján felállt Jézus. 7,
Az ünnep utolsó napján, János 7:37. 7:37, Ioan Felállt Jézus, 7:37. és kiáltott. Nem kell kivetíteni, mondjad În románul. ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Így van. praznicului, Ha valaki Iisus szomjózik, a stătut jöjjön, în picioare și a és strigat, dacă hozzám, és însetează vigyék, cineva să vină és la aki mine hisz én și să bea. bennem, amit az írás mondotta. Mai departe. A következő vers. Cine crede în mine, Élő din inima víznek lui vor folyamai curge râuri de apă vie, cum spune ömlenek annak a Scriptura. belsejéből. Amen. Amin. Ez pedig mondta a Szent Szellemről. Mai departe. A Szent Szellemről. A Szent Szellemről. Spunea cuvintele acestea de Duhul care avea să-L primească cei ce vor crede în El. Deci Duhul Sfânt încă nu vă se És aki dat szomjózik, jöjjön és vigyék. Cel ce sătează să vină să Meglocsolja bea. az Úr ezeket a földeket. Fiindcă Dumnezeu vrea să ude Helyreállítsa a pământurile și să tiszteletet. restaureze. Az atyák Se tiszteletét. vindece. Ki lesznek ásva a kutak. Vor fi destupate És a fântânile. profétai szavak Și cuvântul beteljesednek. profetice atunci se vor împlini. Profétai szóba. Én hiszek a profétai Eu szóba. cred în cuvântul profetic. Az Ezékiel 47-ben azt mondja Ezechiel az ige. 47. Ezékiel 47. Azt mondja az ige, Spune cuvântul, Hani. és visszatérít, első vers. És visszatérített engem a ház ajtajához, és ímé víz jött ki a háznak a küszöbe alól, napkelet felé. Ezékiel 47:1. Ezechiel 47 cu versetul 1. 47. 7? 47. 47. 47. 10? Az mit? Tessék? 10, oké. Oh. 1, versetul 1. Versetul 1. 1. Jó. És M-a visszatér... dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsăriți, căci facea casei era spre răsărit. Második vers. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de amiază altarului. Al doilea verset. És azt mondja az ige, hogy M-a scos pe partea de amiază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. honnan jött a víz? De unde a venit apa? Azt olvashatjuk, hogy a víz forrott és jött ki Deci apa ieșea a háznak a küszöbe alól, de sub pragul casei. az Úr trónjától jön ez a víz. Deci această apă vine de la Dumnezeu. Az Úrnak a De trónjánál la van a trónul lui Dumnezeu. kormányzás. A kormányzás. Aceasta înseamnă guvernarea És a kormányzói hatalom. și puterea de a A guverna. Szent Szellem által kormányzott gyülekezet Și o adunare care este guvernată de sub tudja puterea bevenni Duhului Sfânt, Romániát. această apă trebuie să pătrundă în A Szent România. Szellem által kormányzott gyülekezetek Adunările care sunt guvernate tudják după bevenni Duhul a Sfânt, területeket. aceea poate cuceri teritoriile. mert az apostoli kormányzásban erő van. Fiindcă în guvernarea apostolică este Az putere apostoli și kormányzásban autoritate. hatalom van. Este autoritate. Az apostoli kormányzásban Și forrásfogadás van. sunt în guvernarea Az apostoli apostolică kormányzásban se destupă aktiválás van. izvoare, Aktiválás se van. activează Aktiválás van. resurse. Amikor egy proféta profétál, Când un profet profețește, akkor kimegy a profécia. atunci iese profeția És elkezd și dolgozni. începe să De lucreze. amikor egy apostol profétál, Dar când un apostol akkor profețește, benne van az aktiválás. acolo este putere de Benne van a activare. teremtés. Este o creație, o putere de Hogy szellemi dolgok creație. előálljanak. Prin aceasta să se renască Ezt lucruri akarja az spirituale. ellenség Și eldugítani. lucrul acesta vrăjmașul vrea să astupă Hogy cu ne orice preț. tudjanak Ca să nu poți aktiválni embereket. activa alți oameni în jurul tău. Amikor egy ilyen ember megölel, Și când un asemenea om te valami îmbrățișează, történik benned. ceva se întâmplă în Azt érzed, hogy lăuntrul érsz tău valamit. și simți că tu Még mindig ai o szükség van valoare, rám. mai ești valoros, Még mai mindig este én nevoie Isten de embere tine. vagyok. Și Halleluja. eu sunt în dragoste, sunt iubit. Asta e nem- primul lucru. És azért kellenek az atyák, hogy ne legyen árvaság. Deci, când un tată te îmbrățișează, simți că ai valoare. Mert az atya mindig fogad haza. Fiindcă el te așteaptă acasă. Az atyák szeretnek. Tații te És iubesc. te ugyanilyen atya vagy. Și tu ești un Ugyanilyen tată. anya vagy. Și mamă. Veszed ezt. Și ei aceasta. Fiatalok is. Și cei tineri. Nem vagy árva. Nem vagy árva. Nu ești orfan. Nie ești orfan. Nie ești orfan.
Padre. Ai tată. Papa. Tata. Kell, hogy valaki lehozza Cineva trebuie să-i coboară ezt a folyót. râul acesta. Összekösse a mennyet és a földet. Să lege cerul cu pământul. Az apostoloknak ez a dolguk, Asta este treaba apostolilor. hogy a mennyet és a földet összekösse. Ca să facă legătură, punte de legătură între cer și Hogy pământ. ez a folyó, ami ott folyik, Râul care curge acolo, lejöjjön a földre. să ajungă jos aici. És ahova ez a folyó befolyik, Și unde curge, pătrunde râul acesta, ott élet lesz. aduce viață. Élet. Aduce viață. A 9. vers azt Versetul mondja, 9, tot 47:9. és lesz, hogy minden élő állat, amely Orice nyüzsög, făptură vie care se mișcă va trăi Valaha pretutindeni ez a folyam bemegy. pe unde va curge râul și vor fi Élni fog. mulțime de peșcă És și ori pe annak unde nagy va ajunge bőségük apa lesz. aceasta, apele se vor Mert a face víz sănătoasă bement oda. și pretutindeni és pe azok unde va ajunge râul meggyógyultak, acesta és va fi minden él, viață. minden él, Toate lucrurile Ahol ez a iau folyó ființă. Unde pătrunde apa a aceasta Szent Szellem folyója. este râul Duhului Sfânt. A Szent Szellem folyója. Râul Duhului Sfânt. Belőled. Din tine. Ezért kell aktiválni. De aceea trebuie activat. Ki kell dugítani. Trebuie destupat. Van egy ajándékom, a dugítás ajándéka. Am un dar, darul astupării. Destupării, da. Chidughitaj. Amikor a dugói kiöri. Așa cum dopul iasă afară din sticlă. Am un dar de a face. Sok ember ott van, olyan, érezted már, hogy olyan, mintha kő lenne benned? Simți câteodată că ai o piatră în tine? Kezd föl reggel, Te trezești dimineața, vagy mész, és ott, mintha belül, itt, a gyomorszájadnál egy kő lenne. în jurul gurii stomacului parcă ai avea o piatră. Ki kelt már így fel reggel? Csak ennyi? Cine a mai avut așa Románoknál ceva? nincs ilyen. Nu Sose s-a volt întâmplat kő niciodată în benned. viața voastră așa ceva. Én bennem volt. La mine s-a întâmplat. Aici. Még enni se tudtam. N-am putut nici să mănânc. Itt. Acolo. Nem jött ki belőlem, N-a ieșit afară aminek ki kellett volna. ce trebuia să iasă. Volt, hogy szabadulnom kellett. A fost cazul că trebuia Mert să mă valami eliberez. eldugított, és Că sokszor ceva m-a a astupat. gondolataimba rossz gondolatok voltak, A venit gânduri negre, mert rosszul tanultam. fiindcă am fost învățat, eronat. De amikor már szabad vagy, Dar când ești liber, akkor kiállsz, megnyitod a szádat, atunci când deschizi gura, elkezd belőled jönni a kenet. iese ungerea din gura ta. Elkezd belőled jönni ki az élő víznek a Vine folyója. fântână, ești o fântână de apă vie. Megáztatja rajtad Și keresztül az prin tine embereket. vor fi udați și alții. Áldás leszel Și vei fi másoknak. binecuvântare pentru alții. Áldás leszel a Binecuvântar családodnak. va fi familia Áldás vagy a ta. népednek. În poporul tău vine binecuvântarea. Azért kell, hogy olyan emberek körbevegyenek, De aceea trebuie să fii înconjurat cu asemenea oameni akik szeretnek téged. care te iubesc, Akik nem azon vannak, hogy eldogítsanak, care nu vor ca să te astupă, hanem akik bátorítanak. care te încurajează. Egy csomó depressziós ember vesz körül. Dacă Mit mulți oameni csinálja? depresivi te înconjoară, Robbantok. parcă explodezi. Detonácia. Démonokat robbantok. Mulțimea demonilor. Hogy? Nyelveken imádkozom. Cum fac? Încep să mă rog în limbi. Nem szeretem a vallásosságot. Nu-mi place religiozitatea. Dániel Matei se szereti. Nici Daniel Matei, nici la Daniel Matei nu. Ezért akarták, ezért bántották. De aceea a fost și bagiocorit sau... Mert ő minden, csak nem illik bele a képbe sokszor. Fiindcă Amit a mások akarnak. n-a vrut să facă ce a vrut alții să facă.
és te se fogsz beleilleni a Și képbe. nici tu nu o să fii un șablon al Mert a religiozității. Szent Szellem se sablon, Fiindcă nici Duhul lui Dumnezeu nu este un hanem șablon, folyik. ci este apă Átfolyik care are mindenen. formă și pătrunde peste Folyni tot. fog. És azt mondja az ige, hogy ahova ez a víz befolyik, Și unde curge această apă, spune Ott élet cuvântul, lesz. aduce viață. jönnek a halak, Vin mulțimea új peștelor, énekek, vine viața új énekek, și cântări noi amit ti fogtok írni. pe care cântați și scrieți acolo. Azért lányom megy néha csak az utcán, Fiica mea câteodată merge pe stradă, van férje is, are și soț. nagyon, mind a kettő dicsőítő. Amândoi sunt în laudă și És a férje înclinare. mondja neki, hogy de most megyünk, azt mondja, most hagyjál egy kicsit. Și merg împreună și spune lui Azt mondja, miért, mert soțului, most az Úrral lasă-mă un pic, beszélgetek. fiindcă acum stau de vorbă cu Domnul. És közben ír egy éneket. Și în timpul acela notează și primește o cântare És eléneklik. și cântă. És jön egy folyó. Și vine un râu. És amikor a folyóról éneklünk, Și când cântăm despre acest râu, a folyó megjelenik. apare acest râu, A Szent Szellemnek a folyója. fiindcă este de la Duhul Sfânt. És vannak folyamos emberek. Și vin A oameni. halaknak a helye a folyóban van. Fraților, locul peștilor este în apă. A halak a vizet szeretik. Iubește peștele apă. Azt szoktam mondani, háromféle pozícióba lehetsz. Poți să fii în 3 poziții. Az egyik, hal a sivatagban. Pește în deșert, 1. A hal a sivatagban, Peștele în deșert amikor Isten, nem az Isten akaratába vagy. este atunci când nu ești în voia lui Dumnezeu. Nem tudsz sokáig élni. Nu vei putea să trăiești A prea mult, szellemed elhal. fiindcă Duhul tău va Ha muri. nincsen víz, Dacă nu este apă, ha nincs Szent Szellem, dacă nu este Duhul Sfânt, az szellemed elhal. Duhul va muri, se va stinge. A másik, amikor a hal a víz parton. Al doilea este când peștele este Egy kis pe víz mal. megy rád, Un pic de apă, te jössz scutură. el gyülekezetbe, hallgatsz internetről egy Vin un tanítást, pic în adunare, ascultă o reggel învățătură, úgy megerőszakolod magadat, szokásból imádkozol, dimineață faci un efort deosebit și poate még te rogi eszedbe un jut pic, egy-két ének is, poate mai vine și o cântare în minte de nem, csak egy kicsit locsan rád. și asta ce înseamnă? Că doar Hogy un életbe pic te maradjál. uzi cu apa De aceasta, nem tudsz aktív lenni. dar nu poți să fii De activ. amikor Dar a hal a când vízben van, peștele ajunge în apă, elkezd lubickolni, Începe să elkezd noată, úszni, merge és și elkezd pătrunde szaporodni, și începe să se amen. mulțească Elkezd növekedni. și să crească. Ezt csinálja a Szent Szellem. Asta face Duhul Sfânt. Kósa karama szombereidos. Zsibre glószana malasszando berekósa. Rebli kósi karamalasszonderes. Zsibre kontara malasszonderei. Irebe logione mala kraideres senama. Robo shikana maladossenama. Rebe romo scenderevala. Irebe legiona moglaisereme manda. Irebe legione mela fromba. Ekerebo shirama. Ekerebe bebe rosharama. Ekereme losanama. Irebe lo giurime begeraba. Ekerebo shinama. Yurime monda vama. Ekereme lo girima la mandara. Ekrosanama. Yerolo giore mala. Ekerebe legione mala isireba. Ekerebe legione ma. Ekerebe legione mala mandoreba. Yerebe legione bele darabla dore jaraba. Ekerebe lo giurama. Ekerebe lo giurema manda froko sadaba. Ekerebe lo giurama. Ekerebe pura. Ekerebe ore mama. Ekerebe lo giureme menda. Ekerebe lo girema. Ekerebe lo giurama. Ekerebe lo giureme bebe bebe roma. Andoressa. Andoressa. Andoressa deba. Erebosha. 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 Erebosha kera. Ekerebosha mama. Erebele giure mama namaida. Yes. Doremata. 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 Siriboka. Ekepeslosa. 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 Ekeberebebebeya. Ekerebe shurama. Ekerebala. Ekela rosarama.
sharama, yorebe sharama, yorebe sharama, yorebe shala bala 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 bala, erebosa, bosa bosa bosa, erebe kusha mana 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 lo siri matush, yekere maisa, yorebe ya saramando siri, yekere bilo jure malanona, yekere moloja, yekere mosha la mandorele sereba, ele vero sharaba, sorebe, yekere bebe 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 ya, bebe 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 yas, baida la soresa, baida la sola, bola 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 reis, say abas, yegere boshis, shes, compaish, kalebos, soremere lais, seremere kash, rebereisos, yerebeisos, shelebeisos, socrei, yabas, shes, shorabandes, shorobos, selem, lacrais, sera, yekeshes, dobereis, soremegreis ora, yerebe koshorama, yekerebebeos, sheberoa, yekes, shorememes, Jereme go baba, yokore baba jarama, yekerebe jorama, yekeremo jerema la isores, shereme glo seremana, yekerebe legione mandara, yekerebe legione mala interesara, yeshiremoles, sheremoglais, sherem ui angelo kionnek. Vin înger în locul acesta. Angelo, clebrera iserama isarasa. Sherema glai be bona manda grai serema. E crebelo jonamas. Shiglebedo devro manda caseris. Shes. Látom, hogy van akinek szétfeszülnek a láncok. A kenet miatt megtörik Am az iga. văzut acum cum se rup Megtörik lanțuri az iga. sub Megromol az ungerea. iga. A kenet miatt. Fiindcă ungerea rupe jugurile. Depressziós, orice depresie, vallásos erők, puterile religioase, demonice, és profétálok a folyónak, și profețim râului acesta curge, így van, élő víznek folyamai, curge apele vii, izvoare de apă vii. Gyere és így áll le Bóresz. Gyere és így áll a szomjóhoz. Veniți și adăpați-vă din izvorul acesta. Ömlenek a belsődből. Rebligona manda branda gossana malais. Sene maglaiserelos. Jesus lakonamos. És amit az ellenség elpusztított, ceea ce a distrus vrăjmașul, labroklájszarabalakorosz. Azt mondja, az Úr lesz még ezen a helyen. Domnul îți Örömszava és vorbește. igazságszava. Va veni și în locul acesta încă adevărul curat. Szava is mennyasszony Și va szava. fi eliberare. Újaknak a szava is. Újak, új emberek. Vor veni oameni noi. Adok újakat. Vă voi da noi, oameni Új noi, tanítványokat. ucenici. És a gyalázatotokért Și pentru o sânda care ați kettős avut, tisztességet fogok vă adni. voi da o îndoită cinste. És ti pedig az Úr papjainak hivattatok. Ti pedig az Úr papjainak Și hivattatok. voi veți fi preoți al lui cel A mi prea Istenünk înalt szolgáinak. și slujitori ai lui. És reblikonna manda glószana maklais. A gyalázatotokért kettős Vă tisztesség. voi da o îndoită cinste Uram, a pentru Jézus suferința. nevében
În numele Domnului ami Iisus Hristos. embernél lehetetlen, Ceea ce este imposibil la az om, Istennél dar lehetséges. Dumnezeu toate lucrurile sunt cu Az putință. Istennél lehetséges. Az Istennél, la gramado grossedos, remesonaglos, ami ki lett postázva ide. Ceea ce a fost trimis aici, Minden szellem, minden tisztátalan erő, orice forță az Úr necurată, Jézus Krisztus în numele nevében. Domnului Iisus Hristos, Tudd meg, să știi, nem leszel jó szerencsés. nu vei putea să propășești Te, aki aici. az apostolokat és a profétákat meg Tu akartad care ai ölni. dus la tăcere pe profeți Félre akartad și tenni. apostol. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Azt mondta Ierusalime, Jézus, Ierusalime, hányszor akartalak de összegyűjteni? câte ori am vrut Mint să te adun, kotlós a kis csibéit. ca și cloța puii, Rabodzsonamalais. Nem ölöd meg őket, nu vei omorâ hanem élni pe fognak. profeți. Vor trăi Az profeții și utolsó idők apostolii. apostolai, profétái Profeții și apostolii vremurilor din Beviszik urmă az ígéret profețesc și földjére. vor duce cuvântul az embereket. către oameni A Jézus nevében. în numele Domnului Iisus. És megáldom ezt a földet, Binecuvântez pământul acesta, megáldom ezt az épületet is, binecuvântez și clădirea hogy aceasta betöltöd a funkciódat, și vei împlini az și imádat háza clădire leszel. ca să fii un altar de închinare Az aici. imádság háza leszel, Vei fi casă de rugăciune és visszaadom și vei primi a înapoi bűnbánat szellemét. Duhul de pocăință. Visszaadom Veți primi Duhul de pocăință ennek a nemzetnek. în poporul acesta. Karimarlo Jonamalai Szerama, Jerele Jonamaglai Parados, Séreme is helyreáll a tisztelet kultúrája. Se va restaura cultura Helyreáll az cinstei. én kegyelmemre, Branos. Yes! Aleluia! Yes! Aleluia! Baraka Shebe basmadaria kompa. monterecadia Beis! Genemandos! Genemandos! Capisidorais! Genemandoreidos! És tudd meg, sátán, egyetlen egy fegyvered nem lesz jó Nicio szerencsés. armă făurită împotriva lor nu va birui. Nem leszel jó szerencsés. Nu vei putea birui. Isten emberei élnek, Isten asszonya élnek. Poporul lui Dumnezeu e viu Még a beteg oroszlán is meggyógyul. și leul care este bolnav se va Helyre vindeca. fognak állni. Glory Jesus. Tabrenna mandaglais. És lesz békesség. Va fi pace în locul acesta. Isten szerint való Și o békesség. pace după voia lui Dumnezeu. Isten szerint való kegyelem. Și un Isten har, szerint való folyó. har Dumnezeu și râu Dumnezeu. Anemerla John Maglai Parandores. És köszönöm neked. Doamne, îți mulțumesc. Remla John Amalais. Szent Szellem, Duhul Sfânt, te vagy az igazság szelleme. Tu ești Duhul adevărului Te vagy a békesség, și Duhul păcii. a kormányzás, a helyreállítás, a Se kormányzás. restaurează Reble guvernarea. grama la graide berono ma cantare veres, se manda grone manda vrogos. Gene moglais, gene manda vrais, gene migleiteris. Azt mondja az Úr, azért tartalak életben, De aceea te țin în viață, spune Dumnezeu, mert szükségem van rád, fiindcă am nevoie de tine. amit csak te tudsz elvégezni. Sunt lucruri pe care numai tu poți să realizezi. Csak te fogsz tudni elvégezni. Doar tu. Kósana maglais moszos. Köszönöm, Uram, Mulțumesc, Doamne. halleluja. És fognak történni csodák. Vor fi semne și minuni. Jelek és csodák. Semne și minuni. El fogja ezt Úr ezt pecsételni. Domnul va pecetui acest lucru. El fogja pecsételni. Va pecetui. Azt mondja az Úr, meg különbséget fogok tenni a között, Și spune Domnul că voi face deosebire printre aceia aki szolgál nekem, és care aki mă nem szolgál. slujește și care nu mă slujește. És kedvezni fog. Kedvezni fog annak. Și va fi binevoitor cu acela, Ez a kegyelem. fiindcă aceasta este harul. Kedvezés. Kedvezni fog. Va fi binevoitor. Meglátod az Úr kedves esztendeit. Vei vedea anul
de binecuvântare a lui Dumnezeu. a kedvességét, Bunătatea a lui, kedvezését bunătatea lui rajtad peste tine. felragyog az én világosságom. Se ridică și strălucește lumina lui Dumnezeu. Tudjátok, amikor megállt az építkezés, Vedeți când s-a oprit construcția, mikor leállt 12 évig a templom építése. 12 ani a stagnat Ezra zidirea idejében. templului în timpul lui Ezra. 12 évig. 12 ani. Aggeus és Zakariás profétáltak. Dar a venit profetul Zaharia și a profețit. És újból elindult az építkezés. Și din nou a pornit construcția. És mit profétált Și ce a profețit? Aggeus és Zakariás? Ageu și Zaharia? Két embernek profétáltak. Două persoane. La două persoane au profețit. Az egyik volt Jósua főpap, Unul a fost preotul Iosua, a közbenjáró, care a fost mijlocitorul, aki az áldozatokat mutatta be. care a adus jertfele. És mit csinált vele sátán? Și ce a făcut Satan cu el? Fekete ruhába volt öltözve. A fost în haine negre, Bepiszkolta, murdare, hogy megszégyenítse ca să-i facă de rușine. a fehér ruhát. Hainele albe. A fehér ruha a szentek igazságos cselekedete. Fiindcă hainele albe sunt faptele neprihănite ale sfinților. Hogy szégyent hozzon rá, A vrut să-i facă de rușine, hogy ne tudja betölteni az ca să nu elhívást. poate să împlinească chemarea, A közbenjárókat Ca meg akarja mijlocitor. szégyeníteni. să-l facă de rușine. Mert a közbenjárók Fiindcă mijlocitorii hozzák le a mennyet. aduc cerul jos. Ezért keres az Úr közbenjárók. De aceea Dumnezeu are nevoie și caută întotdeauna mijlocitori. Hogy megszülessen egy nemzet. Fiindcă așa se naște o națiune. Hogy megszülessenek a fiak és a lányok. Să se nască fii și fiice. Ilyen közbenjáró volt Anna, a Fánuel lánya. Așa au fost și Ana, fata lui Fanuel. Jézus születésénél ott volt. Era acolo înainte de a naște Domnul hozták Iisus. bemutatni Jézust. Și a primit ca răsplată să ține pe Iisus. És Anna a Fánuel lánya böjtölt és imádkozott A a postit și templomban. s-a rugat. És mindig a közbenjárók látják meg először a született fiakat és a lányokat. Az Și ébredőt. prima dată mijlocitorii vor fi acolo la naștere. Ei vor vedea prima oară. Ők tarthatják a Ei kezükbe vor putea să țină în az mână új bébiket. copilașii. Jézust Anna tarthatta a kezébe. Pe Iisus Ana a ținut în mână. És az Aksimeon. Și Simeon. Kijelentetett neki, most lép be, most hozzák a messiást. A fost descoperit lui din partea lui Duhului Sfânt. Iată, du-te în templu că vine Mesia. Jézus se születhetett meg csak közben járókkal. Nici Iisus nu putea să nască dacă nu erau Van mijlocitori. Istennek akarata, Ca voia lui Dumnezeu. van profétai szava, Fiindcă a fost cuvântul de profetic, kell, hogy valaki ezt lehozza. dar cineva trebuia să coboară acest în realitate. Egy profécia nem működik közben járók nélkül. Nici o profeție nu se împlinește fără mijlocire. Kell, hogy kimenjen, Trebuie să vină cuvântul profetic. Illés profétát. Vedem Hogy pe jönni fog Ilie. az eső. Spunea că nu va ploua. A Kármel-hegyi áldozat után. Atunci, mă iertați, rectific. Pe muntele Carmel, înainte să vină ploaia, a trebuit să fie Ilie. De nem jött az eső. Dar nu a venit. És mit csinált Illés? Știi ce a făcut Ilie? A saját proféciája után După propria lui profeție, szülő pozícióba volt. a luat o poziție de naștere. Imádkozott. Pus capul între picioare și s-a rugat. A lába között volt a feje, Deci capul a fost între picioare és küldte a szolgáját. și a trimis pe Látsz már slujitor. valamit? Vezi deja ceva? Szolgálsz még semmit? Spuneți tu nimic. Megint elküldte. Iarăși l-a trimis. Látsz már valami Deja felhőt? vezi ceva? Un norișor? Semmit! Nimic. Tovább imádkozott. S-a rugat mai departe. Látsz már valamit? Deja vezi ceva? Még mindig semmit. Nimic. És amikor visszaküldte, azt mondja, igen, látok egy kis tenyér. Și când vine, da, văd un norișor cât o palmă.
És akkor Illés abba hagyta az imát. Și Ilie în momentul acela a terminat rugăciunea. Akkor elfutott. Și a început să alerge. És megelőzte Akhábot. Și atât de tare a fugit că Ahab a luat szekérrel înaintea lui ment, Ahab. ő meg gyalog. El pe jos, Ahab pe calm. Ilyen gyorsak Atât de rapid. a Szent Szellem szekerei. Asta este trăsura Duhului Ilyen Sfânt. gyorsak az apostolok és a proféták. Așa merge profeția fogják și activálni. apostolia. Așa se închina. És van, amikor a saját proféciai kijelentésedet kell lehozni a földre. Este când propria ta profeție și descoperire trebuie să aduci tu jos din cer pe pământ. În realitate. Jósua a főpapot Preotul be akarta Iosua, piszkolni. A másik volt al doilea, Zorobábel, a fost Zorobabel, a kormányzó, care a fost cu guvernarea. az apostoli kormányzó, A fost un a guvernator forrásfakasztó, apostolic. El a destupat az izvoarele. irányító. El a condus. Annak meg azt mondta, hogy ki vagy te a nagy hegy? La acela spune, cine ești tu, munte mare? Nem azt mondta, hogy mi vagy. Nu spune acel că, Ki vagy te a nagy hegy? cine ești tu, munte? Profétája hegynek. Profețește muntelui. Egy bukott angyal jött, A venit un înger hogy căzut megakadályozza ca să-l împiedice. Zorobábel szolgálatát. Slujirea lui Zorobabel. De Aggeus profétát, Dar Ageu akik profeția. gúnyolják a kicsiny kezdetet, Cei ce bagiocoresc începuturile grele örülni fognak a se növekedését. vor bucura prin creșterea lor. Zorobábel kezei vetették meg, Și mâinile lui és az ő Zorobabel kezei fogják véghez vinni. a început și ei vor termina. Wow. Ezért kellenek a proféták. Vedeți, pentru aceea a fost nevoie de profeție. Még mindig vannak profétai szavak. Încă sunt cuvinte Még profetice. mindig le kell hozni a profétai szavakat. Încă este nevoie să aducem jos Még mindig cuvintele így születnek meg profetice. a fiak, meg a Tot lányok, așa se nasc și fii și hogy valaki fiice. profétál, Că cineva profețește van, aki pedig lehozza. și altul aduce jos. Ezért van a szellemi nemzés, De aceea este nașterea aceasta és az spirituală apostoloknak feladata, hogy aktiváljanak. și rolul apostolilor să Hogy a activeze szellemi aceste magok lucruri. belétek legyen helyezve. Ca semințele aceste spirituale trebuie să fie așezate De în van, voi. akinek ki kell hordani ezeket Și a lucrul magokat. acesta trebuie să-l Van, porți akiknek be kell prin imádkozni, rugăciune, hogy prin mijlocire, megvalósuljon. ca să fie Nem elég adus csak în realitate. megfogadni, hanem Nu ki ajunge kell doar hordani a cuvântul profetic. gyerekeket. Este nevoie de Amen. mijlocire. Amin. Ezért van sokszor, hogy a nők közbe járnak. De aceea sunt foarte multe femei mijlocitoare. Én aktiváló vagyok. Eu sunt un om care activează. Én megyek előre, Mă duc înainte, mind a fúrópajzs. ca și un burghiu în munte. Aztán van, akinek el kell takarítani sok mindent. Dar vin după mine alții care trebuie să facă curat. Sokszor az apostolok ezt csinálják. De multe ori apostolii asta fac. Mennek előre. Merg înainte. De kellenek a közben járók, Dar este nevoie de mijlocitori akik imádkoznak. care se roagă. Tudjátok, ha értem nem imádkoznának, Dacă pentru mine n-ar lehet, fi hogy ma oameni în meghaltam volna. spărturi, Lehet, hogy ma meghaltam volna. poate aș fi murit deja de mult. Már Illés meg akart halni, Ilie a vrut și el să moară, mert közben működik az ellenség is. fiindcă între timp vrăjmașul nu doarme. De Illés nem halt meg, Dar Ilie nu s-a oprit. az Úr helyreállította. Az Úr helyreállította. Domnul l-a restaurat. És mi történt? Az építkezés elindult, Și a pornit construcția és befejezték a templomot. și au terminat templul. Leállt az építés, A fost oprit construcția, de profétáltak. dar au profețit Aggeus és Zakariás. Ageu și Zaharia. És tovább folytatódott Și az construcția a építkezés. mers până la sfârșit. Így áldalak meg most benneteket. Așa vă binecuvântez Az időm astăzi. lejárt, Timpul a trecut, de a Szent Szellem dolgozik tovább. Duhul Domnului va rămâne și va lucra. És most felállunk, és Ne vom fogunk ridica imádkozni. și ne vom ruga. Cred că Duhul Domnului fiecăruia dintre noi ne-a slujit. Szent munkálkodott és szolgált Dacă felénk, am înțeles és ha megértettük, că fiecare dintre noi hogy mindnyájan suntem o fântână
dar o fântână vie. Mindjárt egy élő kútfejek O vagyunk. fântână care a fost desfundată. Egy kút, ami ki volt takarítva. Și dacă ți-aduci aminte, când l-ai primit pe Domnul, erai viu, erau plin de És hogyha putere. visszajut, eszetekbe jut, mikor megismertétek Isten, hogy telve De voltak multe ori erővel, acea fântână a fost astupată. de az az erő és az élő víz Cuvântul profetic a venit. záródott, de most jött a Parcă proféciai szó. n-ai avut putere să te ridici. Ne volt erőt, hogy felállj. Duhul Domnului face lucruri noi. Isten szelleme új dolgokat művel. Pastor Tamas și Apostol Tamas, thank you that, mulțumesc că ai venit aici să te lași călăuzit de Duhul Domnului. Köszönjük, hogy itt voltál és a Szent Szellem rendelkezésére bocsátottad magad. Vreau să fac ceva, mi-a vorbit Duhul Domnului, m-a atins în mod special și cred că pe mulți dintre voi v-a atins. Vreau să văd Gondolom, hogy câți dintre sokakat voi megérintett a Szent ați Szellem. primit cuvântul acesta și v-a Hányan vorbit közületek Duhul kaptátok Domnului. a Szent Szellemből most Mânuțele sus, kinyilatkoztatást? Emeljétek Slavă fel a Domnului. kezeteket. Domnul este bun. Isten jó. Vreau să fac ceva, pentru că vreau să-L cinstesc pe acest om al lui Meg akarom Dumnezeu. tisztelni ezt az Isten emberét. Și nu numai pe el, dar lucrarea pe care És Dumnezeu azt i-a a dat. munkálatot, amit ő végez. Lucrarea în România, lucrarea în alte Az părți ő ale munkálatát itt lumii. Romániában és másfele. Dumnezeu l-a chemat la o lucrare Isten őt apostolică. elhívta egy apostoli Și vreau munkálatra. să-L cinstesc, És eu, meg akarom tisztelni most. ca și tată spiritual, Mint ca egy, și om al lui egy Dumnezeu. atya. De aceea ne pregătim acum și aș vrea fiecare să dea pentru lucrarea pe care El o face în România, És akarom, hogy mindjárt Și în alte adjatok părți erre a ale lumii. munkára valamit. să venim cu o inimă deschisă, să-i dăm Domnului bănuțul care El îl va folosi în lucrarea És lui tiszteljük Dumnezeu. meg a mi pénzünkkel erre a munkálatra, amire ő el van hívva. Și vreau să-L cinstim, vreau És meg să-L akarom, hogy binecuvântăm. tiszteljük így. Să-i mulțumim Domnului și împreună cu mine, Doamne, îți mulțumim pentru Köszönjük Pastor Tamas. az Úrnak, és Îți köszönjük mulțumim meg pentru mindnyájan lucrarea ő care érte és az ő i-ai dat-o, munkálatára, pentru biserica care o az ő păstărește, gyülekezetére, amit vezet. Doamne, pentru tot ce face pentru Tine. Amit, Doamne, noi îl binecuvântăm. mindent, amit csinál, mi În megálljuk. numele Domnului Isus. Jézus nevében. Chem în față pe cei de Hívjuk la előre ordine, vă azokat, rog, akik fiecare hordják să a dea, kocsarakat, és mindnyájan acum ajándékozzatok. hotărăște să dai pentru Domnul, Mert pentru tudjátok, lucrarea hogy az Domnului. Istennek a munkálatára Așa, adjátok fiecare. ezeket. În timpul acesta, Abigail, Az idő alatt, Abigail, poți să vii să cânti o cântare jöhetsz, hogy énekelj valamit, și după aceea intrăm în perioada de a sluji. és utána folytatódik a Și fratele szolgálat, păstor va sluji. és a pásztor testvér fog Nu vă grăbiți să plecați acasă. szolgálni, ne siessetek Vreau să haza, profităm de această hanem ocazie. éljünk ebből a lehetőséggel, Vreau hogy itt ca van. să vă lăsați să És atingi azt de akarom, Duhul hogy Domnului, a Szent Szellem megérintsen ca El să benneteket, poată să lucreze. hogy ő munkálkodhasson. Okej, halleluja. Kereme kontara kassanta korele szinde grosos. Halleluja. Most pedig szeretnénk imádkozni, Aș vrea să mă rog, hogy aki szeretne ma gyógyulni, dacă vrea cineva să vindece vagy ma megtérni, sau să se întoarcă ha la szeretnéd Domnul, ma elfogadni Jézus, mint dacă vrei să primești pe megváltódat, Domnul Isus în inima ta, vagy visszatérni az sau Úrhoz, să te reîntorci la Domnul, akkor gyere előre, atunci vino aici în és față fogunk most érted și ne imádkozni. vom ruga pentru tine Azokért is, și pentru aceia akik eldugultak. care v-ați astupat. Tehát ha szellemed bedugult, Dacă Duhul este astupat, a kövek behányták, beled hányva, dacă pietrele au fost akkor în te vagy ez fântână, az ember, ez az atunci tu asszony, ești omul, ez a fiú, ez a lány, fata acela akihez szólt a profécia, la care a venit acest cuvânt akkor profetic, várunk tégedet előre. atunci te așteptăm. Kérnénk szépen. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.